Yo broski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Njya mbabwira ati game ugenda yishona, iyi game mfite map yayo kubera yuko murabizi neza. Mu minsi ishize nababwiye ku bya Depeni, babwire ku bya Zari, ariko uyu munsi Zari yamaze gukora unfollow kuri Instagram ya Depeni. Ibi nta kindi bivuze cyangwa bisobanuye, ni ukuba Depeni yarirengagije white party Zari yari yajemo, ari no mu bayiteguye hano mu Rwanda, akerekeza muri Black Party yaba ari ya Kuri, aho yagize n'ijambo avugamo. Ariko by'umwihariko rero Depeni yihombeje umuntu ukomeye muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange. Yego na bano bakobwa ba Kigali Boss Babes nabo bafite future, ariko muri iyi minsi turareba ibintu biri present. Zari ni umuntu ukomeye muri aka karere k'ibiyaga bigari, ni umuntu ukomeye muri Afrika muri rusange, ni superstar.